Muhammadu khairul wara man ja'ana mubashira shauki lil khairil bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الكبتة تيجي مندهو أما تغنيني على فما في كبشة تانا تورم كأني الله سبحانه وتعالى في على كاكا على كما على كدو أني شيطانة أما زي نسيتك مساتك بركاي الله سبحانه وتعالى ayafa ka kira sanuma ye kwa ka fwanyi ko mun hakili maka bara bara na ba faka ben sababu ma obara la ka barka soro obara la kwa ka sizina ali Allah subhanahu wa ta'ala to barkai kada munga ko bi wulini ali Allah subhanahu wa ta'ala ka latika de wa ko bi latike ko bi keni ali Allah subhanahu wa ta'ala ka yamarna ka latika de wala ni joni same alala ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jin soro ibe be sababa mai ka keta ani ka fotala wala mbazame andigila ka kadde men nyini ni mbaraina jango fota ani keta ka be sababa ma namoro la mi ko ke anga sababu nyuma ye ala ka kira nyenama hera fitini ni baba islamé ya kono asababu ya ala kira bay islamé ya nyuma don diine ye islamé ta fitri wala ya fe السلامية بفترة وليا كنترولا ولا السلام الكرماندون أبي واجبي أنغا كانغرا مغوفة أنغا حقل تو أنغرا مغولا يوروب بلا أنغا كا نيوما سراني نيوماني ولا الله سترى يا نينانفي كواكا نيوما سرالي ستاني كواكا دوكو سماما دوكو سما أنغرا مغوما دوكو سماما يورو ديني مي ناتوا يكو سلامية أني مامي سلامية تاريخو كالايبا دوكو سلامية مانا نكويالا أنانا تشدو musodow olu jene uniko o jene o kan nafolo ko jene o ka kabila ko o jene o sigiyoro ko karamo ga demen nun ni anu kan nafolo yi o kuma de la islamiyya sabatira sataw sara ala sona balunda o baluna o kuma de la islamiyya sabatira anu nana o islamiyya gafe dakene soro qur'ana hijibu bi woro hera beba kono ko gafe ta ko kala kala batono ye kala sotala deli no ye herala kanyina gafe na choko ko ala betikana wala ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli kishi na machama be ala fa ala ko ke angara mako ka kala ne volo ka ala kira sallallahu alaihi wasallam jenyon sanmo Allah subhanahu wa ta'ala ka hina ula na dugo ka ala kira ba yoro ka dugo ke aywa ajenyon sanmo nyami dugo ke asudungu sanmo ni ala kira sallallahu alaihi wasallam sudungu sanmo mono be welan ver doni makana shariyak makana ko ahlu baitin nabiyyi alakira sallallahu alaihi wasallam somo afolama ana labama afima ana jema ache ana muso ademse ana makoro obebi wele sharia makana to akelena akma salama sharia ba jinanve angu mine aywa alakira sallallahu alaihi wasallam soma ya minanina anga kanga bunye min zeme angara mogola ango seme aywa abokolola
angara mo ko horma koloshi aywa abokolo la angara mo ko tale ko nindi arsalama ka famuyi alhamdulillah rabbil alamin ya'lamu hadha kullu man yaqilu mama hakili may ibad don kon yecce kala ngara mo ko be ablongono kalam karamo ko fara madrasa karamo ko ka akadi be ka kalande ki bunye ni ka kalande yi bunye nasara ki somo bunya o kadi yi ni ka kalande yi muso bunye ni ka kalande yi de bunye karamo ko ke o kadi yi o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam bi wele ko salamu be karamo ko alakira sallallahu alaihi wasallam sodunga sanmo alakira sallallahu alaihi wasallam furmuso sanmo olu bi wele ko ummahatul mu'minin ko mu'minu baw olu ye demunu banga olu bi wele ko mu'minu karamo ko mat saga no so hakil ma be ya do ko ne ci ma bi Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka hakil nyimande amma alaka mbalo nin kana sanu mainga alaka amfatu aka namboro lambanga je ananga la har khalifa alama kan jiginya salama wala ko nanye dugo ke salama bi amina fo salama ka amina Allah subhanahu wa ta'ala raja'una fillahi akid anjigi kan alala ko ala bo dugo mine ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kamine ana bal assalamu bela jalema namboro lambi salama kere kere ni assalamu fo barkale kala de kan kurakuraya assalamu tamana musomat lola taqullaha fima amar balma assalamu ato nga janga sar Allah subhanahu wa ta'ala nyaka yamar yokula ala ko nga minga ato nga zeko ka kelila wantahu amma anhuna hawa zajar Allah subhanahu wa ta'ala ko nga minto ato nga zeko ka tolila jenta soyeda jenta matoyoray kajirila ka fako jenta toyoray e miri damay bokolola iba sora min tara wade ka chamimbe kenamay wala hakilima billabe ka talido de kono ngani mami nana ni ko kedde bedda kayire sako kedde bedda kibi jin soke giri ka sadana ifara moko wa mobi fo iyere ko jeba dato ela siga fo itola ngana shimi kwada jena fo jin ko kwakari wala mi hakil de di salama ma ay to nga hakil soro khairul huda huda muhammadi kana na so herba alkraba ka kanay ay to nga alkraba tagamene ñene yere sako ket lemi mbole fle fo ma batayble fo ma titoy koso ngamable minga de minye obeko ke minga de minye obeko fo nakade mo yoko ko yimi daceta ko indi tuta hakilima o ka yere ñini dama Allah subhanahu wa ta'ala laba aywa kaka ala ya jira maula ala ka hakilini mande amma ala ko kaka ala ya kama wala al-islamu min at-taqwa at-tawaddud bayna al-muslimin nango al-islamu ma ku kasra Allah subhanahu wa ta'ala nye ambe ala nye sranya do ko reka jira salamu la ku hakilitu ala assalamu ma ko be mi nabi karagar lenyana on zigi me farafna dugu ma ko le biya va minga karagar lenyana an zigi me jamana mi ngono anga dugu ko anga du kono assalamu ma ko bala salamu ka ke nyonve salamu ka bodala aka ke dusukunyi anga sabali nyongoro anga nyonde ma Allah subhanahu jati kama anga nyombla sira assalamu furba jama ko ka ke nyonve tienka way ala nya sranya doyi wa tarku tabagudi wa taqatu wa tadaburi wa saddi babi tahasudi assalamu alaikum assalamu ba ngwele ala na kira ba ngwele kwa ngambolo di nyoma farafara badin nyon lablabbañ nyon jugya badin hashidiya damatemen anga datu nde salamu ayde wallahi la ilaha illa huwa ni mayira nake ki dusu kun fa salamu hashidiya la kasaraka febeke ko doko fe bi buidaw belejele chekan na Allah subhanahu wa ta'ala bado ko kono na may na hakum bi zawahiri wallahu subhanahu wa ta'ala jata walla saraira angona mi ko evlani kenamanaye na ko gundo do bayi alay wallahi ala be critique kan ni dusu kunde ala kara ni voya man ka manjava Allah subhanahu ko ala kara baka fanye inna Allah la yanzuru ila suwarikum ala nyata fininuna anyata jalamugo ni boju ni kolashula inma yanzur ila qulubikum wa a'malikum mimma dusukuna an kewale ala bo defle salamu nasor la dusukun gagne nasor la ko gunu la ko kewale kan jabi geleya bade min fla kenaka no kara jabi ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yoro otike op mangana nyira java ngana nyira naka yaqulu al-mawla jalla sha'nu sidi masaba fani ala ka bo asekorata me akom huda fi mando nyekon ala côté fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ay sira alanye assalamu wa yarda man ñoo nja yadla mama mani nek ka assalamu fara
ki neke ka salamo ka du ci ki neke ka salamo ka jamana ci ki neke ka aywa salamo ko kunye ka soro ki yere neke kibe kananga amba Allah subhanahu kono Allah subhanahu ka jabi bina atime nani Allah subhanahu nyoni alkama jodo keneka sata'lamu ghadan man al-kadhab al-ashr ibina do ko minye cienti ge mam yengalo ndiki wala fanga cien fo nyoni al-salamu ay to nga sabali Allah subhanahu ba nyamor yo ko nga nyoni nyonje dla anyir dama ni nyonje ko ngo dla Allah subhanahu ka lañi ne munye anga dla bil mawadda wa tark an-nizai anga kanu jiri turanyir dama ni nyonje nyon zama badin ango dabla anga do dakeleve anga bo dakeleve wala yananga bo o pmanyebla pmana andleni tlemin bena tlekerat le juguye tlekerat le gelenye madakara bay ngamba zigni zigi yorayna ya kango sama alalla kango sama kirala kan jigi da Allah subhanahu wa ta'ala ka kapma anga tlep ma baw fe ka damine anga telewla anga arajo zowla journaliste munum ba kono munum be sabeni ke ane munum be pma amba jinu fa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ambele jele fakele bakele nye wa ala ya ambele jele betle kelena nambele jele nyena anga hera be senyoma ni a chemba chaira na nyebaye toro be ke furuba toroy o may to anga hakilto fotawla ay to anga hakilto ketawla ay to anga hakilto ayo sebendawla a nyonde ngalo chaira siraka de wa ngalo nunde fitne sababu yi ay to anga Allah subhanahu wa ta'ala jati kama na mi fo ango contrôler na mi zabe ango contrôler o to ko kele do ambe ma demson ve demson ga Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ala kirtika ka babana ala latigara ala ka baka demson ga komo wiye ala kira sallallahu alaihi wasallam ya dama kashi demson ga nyema yawla barsaba ya don ko demson dise kodo koro op ma demson go bolo daw disuka ka sabali ka jen Allah subhanahu wa ta'ala ka latikay a demson chogorba singorma chela nema dala ki yerebe ka chogorba nyumanyi walima ika chogorba yaddo ika wulu yi ko fe bi purti Allah subhanahu wa ta'ala boke ika fuit se ko bali op ma demson ve ko ala jo ka sabali o togol kele do ambe puma mo fe kada ghalaba alaihim uquluhum munu hakili aywa yela ya galabura uka aywa ghalaba alaihim hawahum unni do ngoy aywa udatuku olu tamine mana ki ba shidon ni do bay apmana anga tondala o taala ni makorbay apmana anga tondala o taala ni dugutigi opmana anga tondala o taala ni jamana tigi opmana anga tondala o taala ni chekele ala ya ke salamo beka manyema yi opmana anga tondala o taala ambo te machila fo mimba ondu sukuna an hagili mi va mo ambo dama de fo ambo dama de bara wa ambi bara keno dama de oti ka nga do aka sokono ka datu ko dala nyande ne na forba kene ko nga ibina toro se mo made man fi manaka chuko jaku ya fika medofe fo karamo ko doka yila alhamdulillah rabbil alamin ba mina damunu nyela lana anga sisa jamana laba dawla kuma ubina ka bo ere soso mununga ayto anga Allah subhanahu wa ta'ala jati kama abeka naka bo yoro mununa ni nazaro feido abeka wale ya on vei chogo men est-ce que nazaro fe abi wale yatti nak ndu wale ya nazaro feiti anga jamana trouvla kunga chogo men nazaro kundi sumata ayto anga Allah janga chefo nyonya nga sabali abara ukaka keni sharia yi akaka nyini ka don abeka bo yoro mununa uya sigi sharia minga ango sharia kala ko shido ka wale ya noyi femi de chen amake watike ko foko bla minti kele bien bebo menyon ve assalamu ni dugu bi jota ni jamana bi jota ni du bi jodi njogoyina ayru ka yere kun jabi ato nga chen fo nyoy ni la hala munu ngeme kamale nyay ni la hala munu ngeme kudoy ni la hala munu ngeme nyeyele te korofe nyele tetle bi fe wa nyele te jena nyele te lahara ko do mbali ade do ayto nga sabali ni jamana nyem mara jamana de jamana nye dambe jamana de jamana nye sabali jamana de jamana nye koto nyonda la jamana de jamana jifi madele ka kakitu ashijeka o madele ka kenna ngatle halakilinde ayto nga sabali nyonyi op ma demse munu no lo dusu anu ka jenyini anu ko kodo mbali yato olu matabolo sisoro olu masaka lafiya ser sisoro fuka chogoroba segoro mache ni lafiera okore alaka alayata ci je dan bi ciow madel kake dina yere ka bwala je dan bi ciow madel kake o may to nga sabali
abi wajibi anga chefo nyonyi ala ye anga jamana mara kalifa mamunu ma nyema munu ma o kan venu nun laje ka siki a sharia ka nu ya don ku tse ka min siki a sharia ka yanu ko famu soro yanu ko fanga soro ko datu yana ni jikar la ka do sokono minonga ni ma saka jipme ima saka sokono minonda so be frikuy apambe ala deli ala kanga jamana tanga ala kanga jamana kishi ala ka hakili nyumandi jamana dewma anya makele mi fami seko dema la har ala ka nyini ngala ko indila ba jama ko flado ala kra sallallahu alaihi wasallam mi voigni andi bo ala kra baka kana ko fakata yoro wore andi sara davenye ola ala kra bako sallallahu alaihi wasallam akwal mu hunu mandew ni madde labay ngoni ala kra mandew nyi daro law ala yoke imaddaw law ala yoke ala kra bako kwal mandew nganyeni umana firke wato wati umana de kun wato wati ko ala yake maflaka nyenina al umara wala fuqaha famaw ani doni baw famaw ku jo chamanjala ku cesri kangan ya nyumanziri ku jo ka segi ka doni baw ka bunye semula ka segi ku lame ni hakili nyumanyi doni baw ka ma ala jati kama o ka puma ni Allah subhanahu wa ta'ala chelala o ku cesri o yeminye ko de ya dla choko yuna Allah subhanahu wa ta'ala chelala o ko fo kana sira jala ki baka jala kilinye wallahi la ilaha illa huwa ala bi ko indlati ala kara bap manaka babana wa ma yantaqa anil hawa in huwa illa wahyun yuha na ala kara kongo ala de ba fay ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli anga jamana ala ka sabati anga jamana ala ka kolashi ala ka bodadi amma gele ya bele jele la korfa laba assalamu alaikum kan laba Allah subhanahu wa ta'ala mananve ndato mashitala o tigala ma bi o tigibolo dama ko to nyondala o de here bele jele aywa la sanade o de here bele jele la donday Allah subhanahu wa ta'ala alquran na sula akum hona fi mande wala tanaza'u ko nana na ma ayad lan hakli ay sika kap makabbe akana nyozama akana banyombolo akana aywa faraka damateme fatafshalu na nyozama kaba kafara afarfara la shazara manzara no kera abina jitoya jama fara le nyonga bisaka mindla hakilu chama fara le nyonga bisaka mindla ni aywa ifarla kaba foroba jamana ekele hakili bi fanga bi dogoya okoro ifarkolo fanga bi dogoya jama farkolo fanga koro no kera Allah subhanahu wa ta'ala ko ka fanya nan farfara la fatafshalu abina jitoya kelengele bebina dese jama kulu dondoni bebina dese ayere basaba kan fara nyonga ka fanga mi zoro o fanga tara Allah subhanahu wa ta'ala ko na farfara la abina jitoya wa taza habari hukum alay fanga mindi ama o fanga bita kwali alaba fanye wasbiru ay sabali aka koto nyonda la ka jaka do dakeleve aka bo dakeleve aka pma hakili fama manata yoromena sababa bey inna allaha ma as-sabirin kwala so tala farame sabali bawka ya rabbi alaka sabali di amma alako kaka alaya kama wa qad yalil ilamu annana bi idnillahi subhanahu wa ta'ala in manyabla pmatamena nen ladri kan nun tamena ba fa alsama chamana musama ka don alo so tala ka jeen kon nana قد جلسنا أخرى فوق المنبر الفقه المالكي عن ذكر كوكرا منبر الفقه المالكي سافي سكي كما فلا أن سكينانا ودرس إن شاء الله تعالى على الفقه المالكي ولا دم من الدي أنا سرني بدي مالكم أن سك فقهك إمام دار الهجرة مالكم أن سيد على كرك هجرة دو الإمامية على كربا هجرة لك بمكة كتا مدينة أكدين بارا تبكر دغومي ngono nato ay ko Madina sanda ani kalo damado ka soraka fatu o hijra du almami malko bon anasi wa alim al madinati alkara naka sahaba ko donné alhamdulillah rabbil alamin malko bon anasi nana jama kulo mina aywa a welela olu cela ko madne ko donné baba ala sona ka kon alkara ba sallallahu alaihi wasallam ka fatulinya alaka kiraye atlefo ka kwantle bolinya tle bolé fana ala sona ala ya sabati donné baw ne ka yu bolo shi malko bon anasi ma ko ngana min gibaru fora ko alimul madinati ko malikudo allazi jama'a bayna al hadithi wal fiqhi ala ya kan ngana min deme ka dusu fere hadisa doni ilmul hadithi an ilmul fiqhi ala ya fla fara nyonga al mamba mananina do wele la ko faqihu wa ma wele ko muhaddisu do wele la ko muhaddisu ma wele ko aywa ko faqihu malkum anasi ala sona ala ya fla be fara nyonga kadi alema o ya wele na to afla be wa ay sabene ke afla bela
muhumande be ala batun sabani minye ila qiyam saati kata se aywa alkiyama jodoma wa huwa alladhi nuqalliduhu fi ibadatina alade yanga manyama na angongo karamo min bawna alade yanga ramo koy am bolo balade bolanga ala batula bina an ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam anga daluyo barala alkaraka pmakan al ulama warathatul anbiya ni on nabi mo tekkeneka don baw debi jo anjoro la wolde yan jenta bawi wolde be kritika anjoro la wolde man andala ne wanolu ko mi on gote alkaraba ka pma korowi assalamu ashhadu man lam yablugh darajata lishahadi haramun wa khatarun kabirun al islam wal muslimin ayto nga sabali alo satalama fanga min di joma kanota i kanti se doni min ngoro kanota mawo mamani yere ka mushahidu ye kabba mazhabu ko ma kabbanka amina karamo kalama fo ka tomo qur'ane kono yere ma ka tomo hadisa kono yere ma ki yere bi bato kene ke bi mo bla sirani oyi utigala ma ka kewale ulama urasa kono ka makano ka famana haramu oyi haramu ye wa khataru oyi farati bilibili wa khatarun kabiru oyi farati bilibili bay al islam wal muslimina aywa salamu an salamaya ka barsabu abi finatri min dayele fiye goni mi boafe a fiye goni bi chene mi ga matsaka hakli a hakefo tamassaku ma ashara al ahdasi wala demsen ambi ya fanyine ko amito ko fa madrasa de ala badon mbimmi fo mba korodon anga jamana ina ya nyafa yimbi se ka kalande ma fly bulongono kalande an madrasa de wala mama mi nya flake o bulongono kalande madrasa de munu lolu ma bulongono kalanga ma dore ka fo madrasa ko wo kam madrasa manhaju arabi de abwara aywa bora nay aywa sharku de lakado angaya olu ka mazhabu nanga mazhabu fo me nyongo o ka aqida nanga aqida fo me nyongo o ka tarbiya nanga tarbiya fo me nyongo unana kubi nanga manyumo ngalla mo nyuma mbami nyelema no de kera aywa fitness sababu ye kake balawni mashiba sababu ye fo shifin te shije bunye domble fo kalande de karamo bunye domble fo dende masa bunye domble abi wajibi anga fo madrasa dewni kwati keta ala ka kele nyimande amma anga ni jamana ngaya ala sona la rabu nana an nyeya kan vaw balune to ya ka soro be ka dine barake la rabu ni cerno umar ngidula kan ye nyoni la rabu ni cheikh marhum wage ye nyoni la rabu ni mahmud akib soso ye nyoni la rabu ni alassad touré ye nyoni la rabu ni cheikh ousmane kalafo ye nyoni assalamu atanga sabali bani atanga sabali la rabu ni ngana fefe ye nyoni la rabu ya sabate ko ni ngana ya abe alaka dine shidon wa ngana wi bara munu ngeya olu ye 7 munu ngeyo wi kalamblo munu zikiya abele jele sikira maliku mon ansaka mazhabuka ambe boka kata yoro jume abi wajibi nga ngande fo nyonyi ngana sira ka nyombo nye ka nyon karama ka kutu nyonda la ambo de nyina amfa ona mo ko yanga lawdila angara mo ko be ko de fwanyi halibi kwa nga nyombo nye ka nga nyon karama nga kwanva ona mo ko yeminze be ko eche ko ban wasa ko banze alama alaka kele nyimande amma o mambanyi ne o demse jama kulu fe o ka sabali tamassaku ma ashara al ahdasi demse jama kulu ay minani ka bil mazahibi ay sharia min mazhabula fa innahu aqrabu lit taqwa neka famu fitinina o ka suru ala yasranya na kosabe niya min ngana nonona obini la rabaka shidon che obini aywa ala yasranya che utle fana kan ka tame itleka o ka suru ala karabala ka tamika a olobe feminye kwa fime niko ko jeme a ote olula koy ote ala la takira la obe enye dala e ka fleli nyede la ambe ala jel ala ka klimandi amma ja'alani Allah wa iyyakum min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ambe ala deli ala kan faraja makuluka mununu ye puma me wutuko puma la nyumana yaqulu alqayrawani rahimahullah ambe ka kalaka malkun ansika sharia gafe minato ko risala abu zaid alqayrawani de asabe tonu sa jamana don ba bakundu akumi alabato malkun ansika tasiraka tauhidu aywa ash'arika sufiya makundu ibo famu aka puma bela am ala deli to roba ala ka hinan al samashula ako wala yujzu sujudu sahwi li naqsi rak'atin wala sajdati ako al salama ni biseli ni nyina na araka ngelen dakene ko wal may nyina na tendiru ko kelengo ko qabla sujudu wasake ola kafibo ibi nyina ko kas qabla sujudu
tendru ko flake ko be se ko dla ay kwat se ka dla ako wala li tarki al-qira'ati wala li tarki al-qira'ati fi salati kullaha ni mami vana nyina na ka kalantoy seli fan bela seli fandan nani be ale nyina na ale kono njome abi brika wuli ama kala ka seli fanji ko qabla sujudu tseka o fanadla aw fi rak'atayn minha wala man mami nyina na seli la joko fla dakene ama kala ka o fanji ko qabla sujudu tseka odla tendru ko flambe ke ka kon salamunya kwat tseka odla ako wakadhalika fi tark al-qira'ati fi rak'atin min as-subhi ako sogma farda duguma je farda folo min bise ko o joko flade ni mami nyinana joko kelena ma foi kala ko ti wasake ayo qabla sujuduti wasake wala qabla sujud sakodla ala ka kitabu sharhu sarakaira la ako chokoroba akwaye puma janya puma chama wo abe kunye wala liko yango mo ka famuni ke sharhu ku meka kitabu nyefo moye oko ko law qala li naqsi faridatin aw rukni lakana akhsara kwa kana kiti numbe kuna kunya be faranyonga kafo ko wala yujza usujudu sahwi ko nyine sujudu ti wasake li naqsi faridati ni mami ya sel farada don nagashi aw rukni walma ayu seli nongo don nagashi lakana akhsara kuna kunyo fo kaka pumapumi kundala surunya alaka sharhu sarakaira la aku wama zakarahu ako nga aye femi vo kiti kunvolo la kafo ko arakangele ni mami nyina nako wala tendru ko keleni mami nyina nako kwat saka furakan qabla sujudi ako pmakay mujma an alayhi indal faqaha mazhabu fiqhu chaw ubema oka na korfa laba aya fole minge kafo ko ni mami anyina na aywa kakkalanke fi salati kulliha salifan bela wala arakan vlala aywa seli dola aywa pma mivo o pmaye mukhtalafun fihi fonyonga be o pmayin kunga don ba woni nyonje mazhabu kono wala zima sha alihi nga alaka ngana kitab tiki tamana minga huwa qawlul akthari ode ma fambaka pmaye wa huwa rajhu wa ode ka giri assalamu ambe bi korfa nguruya insha Allah ta'ala risala abu zaid al-qayrawani de bambula mitana don doni korota tala bileke tala insha Allah ta'ala na ala shinkene kalfama amita risala ibadatu apmana alabato ka yoro mun amita o datu watimina o basoro nene anye fem vitini ndo anga bato kechugula amse ka muso kala mina amse ka ande ungala mina amse ka anga furba anga kala ndu anga furba jamakulu kala mina jango anga du ka suma anga sigida ka suma kile ka suma nini ngitabu nunu vamuna ala bison ala kara sallallahu alaihi wasallam ka bunye bitwaka adakeni ala kara bokolo ka bunye bituka adakeni chawche bloki bokada muso bloki bokada ni ala sona ni kera ala ka jonyumanye manyuma beka manyuma ya bisabati beka bunye bitwaka adakeni shifi bi shije bunye muso bu shuli uchewi demson be makoro bunye kalando me karamako bunye asalama forba jamakulu be ala na kira bwana ubunye anga jamana kalambulo beka famu yewede marhamu demba woge balono de ka faturaka ala sature balono de ka faturaka tor man gijula kan balono de ka faturaka anga kuntala kala nyoro mukhtar kuntana dewna modew mukhtar kunta kelenye gafe keme sabane kode sebe akalambulo bele jele ben ndeka cheikh amad masraka mo ben ndeka aywa muhammad abdullah saduka mo ben ndeka cheikh sala wurbu bu masna ka mo ben ndeka ambi ala foka barka da ngana mun mbambolo bi cheikhana ahmad hamahullahu ka duben ndeka assalamu kama nyema a cheikh sharif usman madan haidara anaka kalando naka demba ya ben ndeka wanyo rubi balon ndeka ambi fatun ndeka barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas samiul alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطائر
منتهاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما